Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa. Turi na gatanu ku minsi 3 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Turabashuhuje, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse, bitewe naho muherereye ku migabane y'isi igiye itandukana. Reka rero tuze kubageza hamwe mu makuru turi buze kwibandaho muri iki kiganiro cacu. Turahera mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hamaze kugera impunzi nyinshi zihunga imirwano yabereye, murabizi ko mu minsi ishize za Rubaya habereye imirwano. Naho andi makuru avugwa hariya nuko muri Rubaya cyangwa se za Masisi hakomeje kubera imirwano igiye itandukana. Turaza kubabwira n'andi makuru avugwa muri territoire ya Nyiragongo. Hari amakuru menshi avugwa. Masisi hari kubera imirwano ikomeye mu duce dutandukanye tugize territoire ya Masisi. M23 hari uduce twinshi yigaruriye ku munsi w'ejo mirwano itari yoroshe, aho leta yagerageje kugaruka ariko barayikurikira ndetse bayambura utundi duce turi buze kubagezaho. Andi makuru avugwa muri Sud Kivu nuko Sud Kivu yabonye mu guverineri mushasha. Turaza kubagezaho amazina ye uko yitwa. Naho umuhungu wa nyakwigendera Ruhigita, Espoir Ruhigita, ubu yarabonetse, baramugaruye abari bamutwaye matekwa, ariko hakoreshejwe akayabo k'amafaranga menshi. Ariko ku munsi w'ejo nanone ubwo yabavaga Uvira yerekeza Bukavu, yongeye kurusimbuka, yasimbutse urupfu. Turaza kubagezaho amakuru. Naho andi makuru avugwa hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko ku nshuro ya mbere umugore w'umunyakenya w'umujenerale yabonye umwanya udasanzwe mu ngabo za Kenya bita KDF. Nanone amakuru yacu turaza kuyasoreza mu makuru y'imikino nk'ibisanzwe. Reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma hagaragaye impunzi nyinshi ubwo Rubaya yafatwaga na M23. Hagaragaye abantu benshi bahunze, ariko mu by'ukuri abo bahunze bamwe mu bo dukesha amakuru mu baturage batuye hariya muri Rubaya bavuga kuko abantu bahunze mu by'ukuri ari abantu bikekwaho ibyaha, ari abantu bazi ibyo bakoze bitari byiza hariya, bityo rero bagira ipfunwe barahunga baja mu mujyi wa Goma. Nanone tukiri mu mujyi wa Goma nuko akavuyo katarashira, hagikomeje wa mutekano muke, nta kirahinduka. Nubwo harimwo bimwe byagiye bihinduka, nk'urusaku rw'amasasu rwa hato na hato, nk'ibyo byagiye bigabanuka, ariko kwiba kunyaga ntibirashira. Haracari wasiwasi imeze gutyo, dore ko yewe muri kariya gace no mu nkengero zaho hasa kaho bari mu manegeka akomeye y'urugamba, bitewe n'ukuntu M23 isa n'ikikije turiya duce inkengero zayo. Nkuciye muri Nyiragongo rwose ubona habayeho urugamba, biragoye kubona indi nzira bahungiramo bitewe n'ukuntu Goma isa n'izengurutswe. Rero ni byinshi twavuga muri Goma rwose bijanye nuko Wazalendo nanone bakicigaragaza, nubwo hari ingamba zashizweho, ariko usanga bazishizeho bose basa n'abafatanyabikorwa, basa n'abakora bimwe, basa n'abakora ibisa na Wazalendo, kari wundi aribo bitwa ngo nibo bashinzwe kugarura ituze mu mujyi wa Goma. Reka tuje muri territoire ya Masisi.
teritwari ya Masisi rwose buri munsi nuko bagomba kuba barwana. Muri Masisi ku munsi w'ejo leta yaragarutse kandi ishaka kongera kugaba igitero, ariko ntibyayihiriye iyaje guhunga. Baje baturuka aho bita mu Gasake ugana za Ngungu. Habaye intambara itoroshe, M23 ibirukaho ibambura uduce dutandukanye, ndetse aho imirwano ubu nyine igeze nuko bari gusatira Masisi kuri teritwari, cyangwa aho bakunze kwita Masisi ku izone. Intare za Sarambe rwose ziri hafi kuhagera, ziragwana ariyo nzira zerekeza muri utwo duce. FARDC tubibutse ko FARDC na Wazalendo bandi bahunze, ingabo zigerageza kuresista zikaba zarwana hariya ni ingabo za Nyatura, ni nazo zabaye zihagaze, ni nazo zahagaze ejo ziba nk'izihangana mu rugamba. Naho FDLR na Nyatura nibo bagerageza kuba bakwitanga ingabo za M23. Imirwano rero yabaye ku munsi w'ejo ntiyari yoroshe, aho AFC cyangwa M23 bigaruriye uduce tumwe dutandukana, ubwo FARDC yabagabagaho ibitero. Muri utwo duce rero bagaruriye agace bita Ruzirantaka, Kinigi, mu Gasake na Ikamatare ni Irumbishi ni Ruwizi. Utwo mu duce tumwe tubashe kuvuga, ariko hari utundi M23 yigaruriye tutabashije kubagezaho. Utwo duce badufashe ku munsi w'ejo, aho za Nyatura na FARDC bagerageje kureba uburyo babakura muri za Rubaya. M23 yabirutseho ibambura utu duce tuvuye kubabwira. Reka tuje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri Sud Kivu nuko bafite guverineri mushasha, guverineri uyoboye intara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero guverineri wa Sud Kivu bamwita Jean-Jacques Pulusi Sadiki. Murabizi ko ku munsi w'ejo twabagejejeho intara 19 zatoye abaguverineri, ariko yari ataratangazwa ubwo twabagezagaho ikiganiro ku munsi w'ejo. Ariko rero twaje kumenya guverineri mushasha wa Sud Kivu ni Pulusi Sadiki Jean-Jacques. Aho nyine muri Sud Kivu nuko umuyobozi w'ishuri rya kaminuza Reverend Pasteur Espoir Ruhigita nuko yabonetswe hatanzwe akayabo k'ibihumbi 13 by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo abamutwaye babashe kumurekura. Ariko nanone akiri hariya ubwo ku munsi w'ejo yerekezaga za Bukavu, agaruka mu kazi ke ka minsi yose, nuko yasimbutswe kandi urupfu bajya bari bamutwaye, nuko bamuhushije kandi kongera kumutwara. Mu by'ukuri ziriya mayimayi ziri mu kibaya cya Rusizi babonye isoko. Murabizi abanyamurenge bagiye batwara bashimuse, ariko babyungukiramo bahabwa akayabo k'amafaranga menshi. Uyu rero nawe murumva andi mafaranga bamukuyemo, amafaranga atari make menshi cyane. Nanone mu gace ka Nyangezi haravuga ko hafashwe bamwe mu bagambanyi bagambanira abantu. Ku munsi w'ejo bafashemo bamwe, muzi ko bafite itsinda ryabo rigambanira abantu cyane cyane b'abanyamurenge. Abo ku munsi w'ejo barafashwe. Reka tunyarukire hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo Perezida wa Kenya Bwana Samuel William Ruto yagenye umugore ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zigwanira mu mazi. Uwo mujenerale murambabarira gato, ni umugaba w'ingabo zigwanira mu mazi, ni umujenerale majoro bita Fatuma
Fatuma Dahiki Ahmed. Uyu mudamu afite amateka adasanzwe hariya mu gihugu ca Nairobi, kandi yinjiye igisirikare mu myaka nyinshi. Yacinjiye kera mu 1982. Fatuma yagiye atera imbere cyane mu bikorwa bidasanzwe. Ari mu bagore b'abasirikare hariya binjiye babonye iranka rya General de Brigade mu bagore bose bari mu gisirikare ca hariya. Yarazwiho ubuhanga budasanzwe. Rero Perezida wa Kenya amugiriye icizere, amugira umugaba mukuru w'ingabo zigwanira mu mazi. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu makuru y'imikino nk'uko twabibabwiye. Ku munsi w'ejo mu gihugu c'Ubwongereza haraye habaye umukino utoroshe wahuje ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Tottenham. Umupira waje kurangira ikipe ya Chelsea itsinze ikipe ya Tottenham ibitego 2-0. Ni umupira utari woroshe mu by'ukuri, aho ubwo izo kipe zahuraga mu by'ukuri ikipe ya Tottenham dore ko iheruka gutsindwa n'ikipe ya Arsenal mwinga rishize, benshi ntibumvaga ukuntu ikipe ya Chelsea yaza ikayitsinda. Tottenham rero yahabwaga amahirwe yo kuba yatsinda uriya mukino, ariko ni kujya bavuze ngo umupira w'amaguru ugira ukuri kwawo kudasanzwe. Naho mu irushanwa ryo ku mugabane w'Uburayi bita Europa League ry'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi y'ibihugu bitandukanye, naho habaye indi mikino. Reka tubagezeho uko iyo mikino yagiye iba ku munsi w'ejo cyangwa ibyavuye muri iyo mikino. Nuko ikipe ya AS Roma yo mu Budage, ikipe ya AS Roma yo mu Butaliyani yaje gutsindwa n'ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu gihugu c'Ubudage ibitego 2-0. Naho ikipe ya Marseille n'ikipe ya Atalanta zaranganyije igitego 1-1. Ikipe ya Marseille ni ikipe yo mu Faransa, naho Atalanta ni ikipe yo mu Butaliyani. Rero umukino warangiye zinganya igitego 1-1. Ikipe ya Aston Villa yo mu Bwongereza yatsinzwe n'ikipe ya Olympiacos ibitego 4-2. Naho ikipe ya Olympiacos ni ikipe yo mu Bugereki. Ikipe ya Fiorentina yo mu gihugu c'Ubutaliyani yatsinze ikipe ya Club Brugge yo mu Bubiligi ibitego bigera kuri 3-2. Naho kuri uyu munsi wa none mu Bwongereza naho hateganyijwe undi mukino uri bube ku masaha y'ijoro, aho ikipe ya Luton yakira ikipe ya Everton. Naho ku munsi w'ejo hateganyijwe imikino igiye itandukana, aho ikipe ya Arsenal izakira ikipe ya Bournemouth, naho Brentford yakire Fulham. Burnley iri kumwe n'ikipe ya Newcastle. Ikipe ya Sheffield United izakira ikipe ya Nottingham Forest, naho ikipe ya Man City izaba iri kumwe n'ikipe ya Wolves. Reka tubashimire inshuti mudukurikiye cyangwa se mudahema gukurikira ibiganiro byacu, dushimira na mugenzi wacu wadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Nanone twabibutsa gukanda subscribe, gusharinga ibiganiro byacu, kulayikinga no kuduha comment. Ibyo mubikora kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu azabageraho mu buryo buboroheye. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.